Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca si pemang papasan na tomatari oleh. Nahmadu wa nusolli ala rasulil karim. Yang nomor cedie de na melo mapadua ribu Allah Ta'ala gangka matena. Nomor duana masero naniriwi gau majae. Pangat die bele-bele adora kangen. Mita makunde tania siharanganna maka solangi bali belae papole ruka-ruka si bawa aron takeng endrenge dena melo riparola rihawahana hosuna. Nomor telu magetengi nanenungung pogau sempaja lima wetue karena turusi parentana pu Allah Ta'ala di bawah surona sini maka tiangi pogau sunna tahajue sini mapuji-pujingi matasabbe ripuange si bawa sini masalawai rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungke esso wetue. Nomor 4 dena melo susai nania berdiri wi sininna windruna puange lebih pihak umma selenge nasabak lillah jari ia rega cara-cara lain. 5 maperengi natu gengkeng maka teni ripong Allah Ta'ala si bawa naporioi sininna anu napatentue puange rialena. Dena pas silaingengi susah ia rega senang. Peri ia rega nyameng. Natarima madecengi pole ripuanna. Sini saniarai tarima papakatunana. Tawe si bawa sadiai. Tarima susai nania peri eri agamana puange. Dia namboko ripuang Allah Ta'ala waktu na poleni pacoba. Imagi na turungin na abala. Banna haped pede marapei mangolo ripuana. Nomor 6. Napetui riatina melo pajai ada majae. Nania namusui pangaru na fasunna. Melo naturu si adana puange rikorangi si bawa adana surona Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritungke gau atuo-tuonna. Fitu nabela wi siba matempoe mabangkae sini mapakatuna ale si bawa sini cak beru-beru i Mario siolo padana rupa tau. Maselaui padana tau nasaba. Pangampu ada melebi nama sero mase-mase. Arwah lebih na puji wi si bawah na pakalebi i selengi na iya alena. Waramparanna wija-wijana na niya iyayana na puji. Asira tuli matulungi ripadan na windru karena Allah Ta'ala nasaba na pakegunai agi-agi papenyamong. Ria masengengi ria puanna. Ia maka wadingi papole deceng ri padan na windru. Nomor 10. Nateningi masai janci asale surenge si bawa topute nongkinonge. Ripanurunge nasaba asale surenge de pada padana. Mua ase surenge darah. Asahabakeng. Dan kangen imagi asin sompungen jama-jamang lino lainnya. Sitongon na tomato ugi dia na soku na rampe manang lalan na topute nongkinongi pada taruki riasenai nasaba ari peken nami maca horo na rampe ibarat na rampe alempuran na mua don uti marakwe de to na melo. Malai nareko de neloi. Aru ia rega take ajue de na melo solangi poloi nareko de na melo make gunangi. Si bawa de gaga belena maperengi na magetang matugengkeng ritepena. De nangka mua pekoga peri jama-jamange na loye. Makuniro maca horo rirampe makada lempu geteng ada tongang. Naya to mompoe mancaji pute nong kinong
Siddi mitau rilino. Madatu bangsa sibawa malai-lai ngang agama. Ia kia na tomporie were mancaji topute nong kinong. Majepu umatna muto. Majepu umatna muto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banaha sipa ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasapo sipa sibawa napo ampe. Agamana Nabi ta agama selang nawawa samanna ritu sumangatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiwi. Compa irilino nasaba melo napatokong sipa ampena selange ria tuo-tuon na rupa tau. Makukue umat selange rilino laingi pahana. Lai togau ampena. Makuniron narihasang narusak linoi nasaba marusai ada selange malebie. Terdengi ada tongonge. Lain ngada lai topak kaukang. Pangkaukang. Dena warani tauwe. Tetongi ada tongongi nasaba mapai. Terdengi lempue mabela igetengi. Makutoro nasabari napaturungi puang Allah Ta'ala topute nong kinong ia purai. Najelok si bawa natiroang ri wano India. Pole ri wijana bangsa Malaysia. Si bawa pole ri wijana Patimang. Anak Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pura najan ciangne puang Allah Ta'ala ri korang malebie. Si bawa pura nak janciang Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ri hadise na. Tawero tompo ri taung sisabu arwah ratuna 35. Si bawa na patokong ni jama-jamang ripa supo angangingi taung sisabu arwah ratuna arwah pulona sira. Yana ropura riato rokang ri puange laleng 10 pada pura yuki riase nai. Madeceng genakna siratu taung purana na palebang alena mancaji tau ripile puang Allah Ta'ala. Ia pada mata jengnya rupa tawe rilino. Ia naritu taung sisabu asera ratuna arwah pulona asera. Compani ritu wawana ritana bone. Ia kia wawangi roh pada toha bola. Napai alirina tetong ritana bone. Situru si egana alirina bola dee. Ripatotonge ri matajang. Ia naritu arwah pulona sirah alirina. Samanna ritu nyajeloi makada. Wawana tofuti nong kinangi compa ritana bone taung arwah pulona sirah. Atau sisebu asira pulona arwah pulona asira. Makuniriolo. Assalamualaikum warahmatullahi